I dobar dan ljudi, dobrodošli u slagalicu. Danas ćemo igrati prvu slagalicu na mom kanalu. Prva epizoda, pa ajmo započeti igru. Hoćemo li pobijediti? Vidjet ćemo. Povezujemo se i igramo protiv Dejana Kostadinovića. Naravno, to se igra najvjerojatnije, ako ne odbije, to se igra naravno preko Facebooka. Igramo prvu igricu, zaustavit ćemo. Šta da sada napravim? Znači, petko, posao, poslao, poslato, 7 slova, to nije loše, 5 mi je ostalo. Da vidimo kako će Dejan riješit. Za sada mi se čini da ću ja dobro, možda bolje riješiti od Dejana, vidjet ćemo. No, kao što sam rekao, poslato je moja riječ, bit će bodova. On je dosjetka isto 14, ali moja igra pa 6 bodova za mene. Apostolsko je riječ koja se mogla složiti. Da vidimo, sad je to gospodin Dejan uzo. Da vidimo, slaviti možda, to ćemo potvrditi. Imali smo još 30 sekundi, ali ova riječ također kod nas ima 7 slova. Ja se nadam da će nam sljedeće igre biti još bolje. Sljedeća igra nam je računanje. Vidjet ćemo kako će to proći. No eto, protivniku je ostalo još 7 sekundi da smisli dužu riječ od moje riječi. 3, 2, 1 izgleda da ništa, 14 bodova za mene, za njega 4 boda. Još 6 bodova za mene. Izležavati je bila riječ slagalice. Sada ćemo pokušati zaustaviti što manji broj. 828. 100 puta 20 je 1000. Manje 9 puta 3. 9 puta 3 27 puta 2. 100 puta 9 puta 3. 2700. 100 puta 9 puta 2. 1800. 1800. A to nikako. Uzet ćemo 100 puta 20 puta 9 puta 3. 20 puta 9 puta 3 puta 2. Ne znam, nisam dobro riješio. Totalno krivo, ispričavam se, nadam se da će sad biti bolji broj. Ajmo naletit na bolji broj, 757. 100 puta 5 je 500. 100 puta 6 je 600. 100 puta 6 više 20 puta 5. 20 puta 5 je 100. Više 20 puta 5. A ne možemo, više 20, čekaj. Više 20 puta 5. Više 8 puta 3. Ne znam šta drugo da smislim. To bi bilo 723
Ajmo ići na to. Valjda on neće biti ni blizu tome rezultatu, odnosno valjda ću ja biti bliže konačnom rezultatu. A na kraju on 757 dobije 10 bodova i stiže me polako. Sad dolazi igrica koju ja osobno ne volim i nemam pojma šta se ovdje radi. I ja ovaj skočko kurac, ja nemam pojma šta je ovo. I bez veze stavljam, bez cilja. Ne znam šta ću staviti ovdje. Šta da stavim? Skočko, zvijezda, ref, srce, ništa. Šta ja znam. Ovu igru ne kužim, ovo mi je retardirana igrica, ja jednostavno ne kužim, evo. Pogodim skočka, pišu pravo mjesto za skočka, a sigurno neće biti na tom mjestu. Ne kužim tu igricu, nije mi jasna, a Dejan me polako stiže. Zadnje dva računanja je dosta dobro riješio. A sada ide njegov dio. 90 sekundi će imati vremena da popuni ovih 6 polja. Ima 2 skočka na krivom mjestu. Vidjet ćemo, igrica je uzbudljiva. Tek sada moje vrijeme dolazi. Poslije ove igrice, ono ABCD. Kratka pitanja, povezivanja i asocijacija. Ja se nadam da ću tu imati dosta sreće, odnosno da će Dejan biti slab. To sada sve ovisi o meni i o njemu. Za njega bi bilo dobro da bude odličan i ovdje sada mene može stići. Kako je blizu. Kako je blizu Dejan. Ima još dovoljno vremena, ima još 30 sekundi. Dejan je na korak do točnog rezultata, sad je izgubio korak. Ima još 20 nešto sekundi. Sad ima 14, 13, 12, 11, 10. Ulazimo u zadnjih 10 sekundi. I dan je fullo, a ja šta ja mogu raditi ovdje? Ja ću staviti ovo i ovo. Na kraju totalno ne to. Fullo sam. Poznat je kao Tetejac, a nadimak je Zastavinog, neću reći šta, pištolja, znao je čovjek. To me nervira. Granični Tanzanija, nemam pojma, to ne želim riskirat. Bilo bi dobro da ovdje Dejan izgubi neke bodove. Nije igrao. Koji je nadimak njemačkog vojskovođa Ervina Rommela? Mislim da je Pustinjska lisica. Joj, tip je znao, tip me vodi, tip je preokrenuo. Glagol. Bolje da ne kažem gdje se nalazi glagol. Neću riskirat. 10 bodova prednost ima. Dejan je zbilja napravio veliku seriju. Mone, Pizarro, Sisler, Dega i Renoir su najznačajniji predstavnik ovog pravca. Nemam pojma. Impresionizam. Joj, sad me stigo. Bariju. Beloredić. Dikastor. Tip 22 boda. Ja sam gotov. Blizanci. Bruce Willis. Šoj. Dođi mi da odustanem. Dođi mi da nekog razbijem. Iz, ne znam. Šoj, tip je lud. 6 je pogodio. Ovo neću igrat. Dakle bi ja trebao znat kad je rođen Milutin Mrkonjić. Jebe mu mater.
za 6 godina, ajde, boli me kurac. Nek mi oduzmu bodove, nek mi oduzmu kad sam tako loš. Tip ima 46 bodova više. U jednoj igri je dobio preko 30 bodova. Pa daj, idi u pičku materinu. Učestalost. Lux. Ne, nije Lux. Hertz. Eventi mater. Rad je šta? Rad je Joule. Pritisak je Pascal. Bravo. A ovo šta je? Ne znaš. Kolonu. Za meni ništa ne ide u životu. Da sam ja tako glup. Induktivnost. Henry. Osvjetljenost. Lux. Većina svjetlosti. Farad. Nije Farad. Sad će znat. Naravno će znat u pičku materinu. Naravno da će znat. Sve će znat. Oprostite što psujem, ali moram psovat. Sila. Sila mora biti... Sila je Newton. Snaga je... Watt. Električni napon mora biti volt. Električna provodljivost, naravno... Kelvin. Ne, Kelvin je temperatura. Tesla. Nije Tesla. Pičku mater. Magnetna industrija. Jebem ti. Život. Jebe šta je život. Sad ovdje može biti Weber ili Mol. Naravno ja ću krivo pogoditi Weber. To i nevjerojatno to. Joj, kako je ovo ludo. I opet je on više pogodio od mene. Ima 100 bodova. Ja dođe mi da časkanju kažem pičkati materina. Evo, dođe mi istina. Laž. Ćao. Laž. Ipak je laž, a? Film. Ljubomora. Istina, laž, ljubomora. Veza. Pa ja, to je nevjerojatno. Lice. Prava. Prava istina, prava laž, prava ljubomora. Kaktus. Biljka. Šta je bio kaktus nego biljka? Mate. Ja ću odustati od ove igrice i izaći ću kaktus, limun. Kaktus, limun. Jedno ako limun iz Meksika, što mislim da nije. Kako sam drvo, majke. Kako me tip sjebao u 2 igrice. Meksiko, limun, kaktus. Tequila. Šta da napišem? Alkohol. Štap. Čisto lice. Čamac. Štap, čamac. Štap, čamac. Jezero. Zelena. Pecanje. Joj, pecanje. Tip je dobio 4 boda, ja 2. I gdje je tu pravda? Zelena. Pita, zelena.
Zelena pita. Jabuka možda. Jabuka tekila. Pecanje. Jabuka tekila pecanje. Nam blage veze. Crv. Sumnja. Tip je sve pogodio. Tip je zaleđen. Zaleđen čovjek. Led. Glibovit. Iceberg, kako se kaže, led. Ne znam, zaleđen travnjak, teren bi mogao biti, da, to sam mislio. Teren, zaleđen, glibovit, tlo, nije tlo. Gladak, ne znam, nek on kaže šta bi to moglo biti. On će sigurno znat. Gladak, šta? Put, pod noge, put, bravo, jebote jarac. Da mu napišem jebote jarac. Nek me prijavi, napisat ću mu jebote. Ne, neću. Teren. Evo, vrpca. Pupčana. Nije pupčana. Vrpca. Film. Možda film. Ukras, vrpca. Božić. Traka. Put, traka. Ajde, pogodi, ajde, jer si profesionalac. Idi u kurac. Nabim te na kurac. Profesionalni kurac. Put, otvaranje, traka, put, traka. Put i traka. Glupi ljudi. Evo. Glupi ljudi poput mene. Mesec, glupi mesec. I šta bi čovjek stavio? August. Jebi se. Sklizak teren. Zašto ne je bio sklizak teren? Crveni. Nije crveni. Traka, august, put. Nema pojma. Konačno rješenje je kolovoz. Sklizak. Ja sam napisao sklizak. I kolovoz, super, august. Lijepo. August. Na šta, iznervirao sam se i neću ništa. Idem ča, iznervirao sam se. Na koji način oni mene žele zajebat? Sklizak. Ja sam napisao sklizak, on je klizav. Pa jebote Srbija, ne mislim. Pa dobro, jeste. Baš ono sve glupo, nek ide sve na kurac. Igrat ćemo slagalicu i drugi put, drugu epizodu ćemo snimati. Ljudi, iznervirao sam se kao i često u slagalici. Nadam se da vam se svidio ovaj video, like, share, subscribe, oprostite mi zbog uvreda. Živjeli, uživajte i doviđenja.